Ai ko blai pisai sen ka kerteng ke betiang tam ke jong Jesus Kris. Bat ke kuborn ta ke sengi ke dai sepang ke jing pen baptis ya ujisu. Ke jing pen baptis ya ujisu. Kelejiate andala la pen baptis ya tau pailang baro. Bat habala la pen baptis ya ujisu ru. Bat baudang duai. Bat la pli ya ke beneng. Bat mensem bekhoj ulah hiar ha hakadur met kum keparo. Bat kekten kelawan na beneng ke baong. Melong ukhon jonga ubai. Hame ngas ngau bhae. Te ujisu ulas dang ban hikai. Ulalong lai paus nem kerta hakata kapor. Lukas lai arpuwai ru arpulai. Te hakano kesnem lapen baptis ya ujisu. Te hakabakat san snem kejing sensyar Tiberius Kaisar. Manba Pontius Pilat ulong lengskor ha Judea. Bat Herod ulong tetrak ke Galilea. Bat Philip upara jong ulong tetrak ke Yuturaya. Bat kari Trachonitis. Bat Lusanias ulong tetrak ke Abilini. Hagabau Anas bat Kayafas kilong rangba lengdo. Hagata ke por lawan ke ketin hau Yonis ukhon Sakaraya hakariklau. Te ulalek syagari saudong ke Jordan. Udaya lap ya kejing penbaptis kejing kela ke bamut. Ya kaban map ya kipop. Lukas lai iwe du lai. Ke Bible ke yethu bahaga senem ke bakat san kejing sensyar Tiberius Kaisar. Tiberius Kaisar udai unong sensyar ke himarom handai. Ulas dang ban sensyar haus nem katsau edi ne hadenu Kris. Bat kesnem kebakhatsan kejing sensyar jong Tiberius Kaisar kahap ha kesnem arpupra edi. Bat kene kepen iba yau Jesus Kris la penbaptis ha usnem arpupra edi. Bat ujisu uladap life house nem ha kata kesnem arpupra edi. Bat Tiberius Kaisar udai unong sensyar benengkong jong kehima Roman ha kata kapor. Balai kalong hapok kejing sensyar ke hima Roman handai. Namar kat haduk kata kapor la sensyar ha Israel barok kawai daga sorka Rom. Nadu usnem riupolai bisi haduk lai spa kat lai edi. Namar nadu unriupolai bisi ki Roman kir sensyar ha Judiaro. Kata kemut bahaduk kejing sak narpna yau jisuro. Kahap hapok kejing sensyar ke hima Rom. Bat Pontius Pilat ulong gubernur ha Judea. Lukas lai iwe. Teh syua ba an penbaptis ya ujisu. Ublai ulapha ya Yonis nong penbaptis. Yonis ulaong. Ngalong kekten jong ubah perta hagariklau. To pin penbaik jaga lenti utrai. Kumba ong Isaya unong yathu lupa. Yonis iwe arpulai. Kumta kejing penbaptis jong Yonis kadai kejing penbaptis jong kejing kela bamut banyo map ye kipop. Lukas lai lai. Ujisu uong. Tosya menta. Naba kumne keng kalong kebadai yangi ban pendep ya kehok baro. Matius lai katsan. Tehang nola penbaptis yo Jisu. Yakini ki eru lale ha Bethania. Sesiliang ke Jordan. Hakabau Yonis upan baptis. Yonis iwe arpupra. Kabamut bau Jisu. La penbaptis dau Yonis. Haus nem arpupra edi hakawa Jordan. Habau ladap life house nem kerta. Ublay dagam taga buram gujangu. Amen.